O folo fa mafaltalo fatu Samoa lau mai monga le dei vanga o le afiafi le toi amatalia I fo I o le tautua. Fa awa wa lau BluTV po lau Moana TV. Ai mai se o le porokalame o le Tautai ai le dei vanga o le afiafi. Fe ua le ai ni fe au e faia le fongo mai le kae au fongo o le afiafi. O le tele au le vainga le wota vai ita ia. Ua tele haina ala e asau fai lo le fongkanga walango le ese o taimi. On mai le fongo Samoa. Ai pi fatua o le taimi mana I o le ala vuilele. Ai pi ala lai le me ese marmoenga. Ai kama vuilele mai le ale troi mea. Ai fasau fai rungo vai. Io I rungo le plankeki. Ia nga whalongo longo ali fila fo inga le fono. O le atale na le wotele ne tupu. Ia me foi le mana I o le vaenga le wo ye le tulanga I taurumanga o le Folasa se tatu. Tiro o le. Fatalofa mau folo fatu asiata. Ia te oele te mai mo mai. Ia ele le foi vaenga o le afiafi. Ia me se fo nisi o fianga I pea manga luenga. Nisi fatu a watu I sifi afiafi. Ia o nisi foi o le fatu a manava. Ia pole alava le tu ai nga situations bo le tulanga o lo ye oele nei taimi. Fatalofa mau folo fatu. Afa pewa mai anga luenga Tautai ai. Malo le nga lulue. Afa pe le asau ni fai ngā ruenga sanga iane ai o le tai. Panuia le alo faiva. Pui le tuai. Tulanga o le auia misi foi o le whiangai ma ngā ruenga. Ia afa pe foi o le ai tautua mai lava I le tai au o le whainga o le fatu ainga. Ma lo le fatu toa. Ma lo le tautua o le ala le nai le pule. Ia o le soifuanga tautua. Ia afa pe foi o le na e moe mai ai le tai au le ai tele ia nu ese malo moenga. E pe e te ala e tele fiala. Ia malo le moe. Malo foi le malo lo le fai le aso afa pena e off mai lau ngā luenga. Ia fa o ngā le malo lo. Ia me foi le maki aki o ngiko I ngā malulu. Tato I foi. Wa ese le malulu o le rito sanga sol. O le mele iai e fafa ofu mafanga faila kapini. Ia sau markamare kavi o vi o loka ua. Ioi, o ke lengo ka le ferua I sa o fapenge o nga o loka ferua I fapenga. Wa kau ke ka manga loka ua. E kau ke engia I le ia me se o tamai e sau pio ka o skailinga le o fai. Ne taimire nei a me se vole tote. Tau fa mal wai pe
ila ta va ai le saur fulu ya tai lo ai wai le i u failonga fa fo mai ai ola ta va ai pi a maruru ingo ka kalinga maruru ino ta vai ia o foi mai si me e pi o kamanga pi o ala va ana e sa o to tonu tamale a matairo ta fa longo o tau funfongi isu va ne fa fo ia a penga ka u kafe mai le isu va ne le fa fo ona o tu lang ai a ma fana lalo taua ma fana o talinga pai le leis ia to tingi a le lava tasi tapo a le lava tapo trip ma fai fa le lei off e seli ile matua ma ati o le malulu ia vatu fa fautuanga foi matua lalo fai fa le leila e yo matua matutua a beolo to no nofo ma fai le fatu ainga o le tutua o le tausi matua ia ta longo ma se faulu por kalambe o matua malulu pai po fai le kuio le fulu iyo vai te wa e musua e fai le tuio le covid ia ma e musua ko ia fai lo kui mansani lango le tuilo le fulu o le tuie mansani ai tatou ai le sa lava covid e te tau lava no fai lo tui pui le fulu mo le malulu ia to la lo tuai ma le tuo le tele lava o fa bitoa ia mansani na fai tuinga o le tuile e te alula o la o gp le fai ai te alu o la fo mai fatou nuina ia olo ia foi nisio pe o le fani Samoa ma nisio ila tu masani na fai vaccinations le fuli ia ile tu i mole lima ai o fautuanga ia mole fulu ma le pepesi wal taimile nei na silia tu no tautinga ina le fulu le sau fo ile le ako fai ngo yo le fulu fongi ma le tinga o le fa i tu lo fa fonga i kau ki ngai ngaku kamanga ngai lo afianga o le covid ia e tanta longo tu ile por kalame wa ola matu le fatu ai nga tausi tangata fa sala lau o ani vaenga e mafai ona longo pui ali ia nga ole longo kwa ele fatonua ele matapia le manaia o nga ruenga fa sala lau matu te longo pui ali le fai ale ai pule o ele fai ngolo soifua o volo fatu ma fa talo fatu ia afia ia tatou Samoa o se sao i lungo le porukalame ia o tofo i lo mai moa ia o le afo ile taimi muli wa o le nga fo i o tatou wa unanga nei e ma fai ia on available le te toi mai moa ai ia i se taimi muli na tate lo ai fo ile ia e uma e ngai mo e porukalame tatou etu o ka o fanga i lunga le au mata ia no taimi to am waini ava noa e toi fa fonga mai fa talo fa pe o ele te la ve il tamalna eu te fa talo fa tua ia te oi vai te le na lu fa talo fa ia la to o mai mo il te mi la vetas il te mi le live tu ele proclame ia eu te fa talo fa foi mo nisi o le to e mai mo ina tato proclame ma lo le ngalu ma lo le fa to ia lungo le proclame wo ma sante fia fa talo fa che wo ia fa tale vave tamaleta male sorry fatale vave tamale mai le mafuta mai la loi Palmerston North I think se ke kau fia ia Palmerston North ma New Plymouth i telo ila to e masani ona fo mai la no foi lo ata o mai la no u e pito no e ke le o kau fia ia Palmerston North ma New Plymouth ia po Palmerston North po New Plymouth ia po la lo fo i wai rapper Marston o fo lo fatu asiata ia i lau tō whāli o pongo le ala taua me se fo i o le tausi. Ia, mai se o le tō tele se uso ia stau pala la tō fo i a tapua inga ia se uso ia e tau le ngaloa o i walanga i te whaia vaisa tupe i te alo fatu mo i le tātou porokalame. O le porokalame le haso le whiawhire nei, manantu fo ia e whaatilo a mea uma ono le tau whaawa wina o le paketi e mai se fo i o talatalanga minista e tali e le malo a wā fo i ia tūlanga sa whisiringia i whanutanga le pāle mene, me la lea o le a tau mawhai e fo i le tau te oso i awala vave le tātou proklame ia ona tātou oso sa ola i e muriro ia i le malai tia whau ia e tau mawhai a watu sa ole tūlanga fo i e peo na whaasala lau tu sa o mai ia tau manga fo i o le fono usua se o tātou butunu o le afiafi ma le afiafi le ala lea ua vave amatai fo le tātou proklame manatu e umono le tātou update mai Samoa ma sani ma le tofa ia Vaai na Folasa ia o mai kako fanga lola ia le i le parliament ia si tātou tau sirisila ma mai moa ma tātou matamata ia i tau manga o lo ia ilanga o le o i mata ngaruenga vivela
kama fo ia mana ia e maua fo ini tala oto au fo ile anga e lunga matulanga e tatou programe au te fia fa fitaia ele tatou fatalo fa le vanga o le fiafi e a tatou samarianga le sponsors major sponsors o le tatou programe le Tasi Market le fionga e le fascina por songa le faafengainga e a Reverend Jole Foa tupai la vea ya mai se foi o le au nanga le Tasi Market e le ngata Henderson ya o Papakura o le ngalo e maua ina ya mo ya foi o tau Samoa o lo papa au i West Auckland e ma fai ono tau Tasi Market o mai na e tasi ia o fanga ia o loa mai Samoa o loa mai Tonga Fiti nisi o atu motu o Pasifika ai le ngata le o loa la vitu tonu o New Zealand e te maua umai le au nanga le Tasi Market me ai Samoa me ai ingikia me ai konga io o uma tau mafa mai so se atu motu o Pasifika kau o pusa ma moele nai maua ina o mtu atu ngofie lava io ya me se foi la le o nanga i Papakura asia si atu iai ya awale fonga tau mafa le tatou tro o le o toi ma fo i tau no mai nisi o tatou o loa manisi o containers o mai Samoa la lo lava o nanga le Tasi Market ya e mo le dei mi fa so tai o au fatonga le ngata ilea o le Pacifica Family Health o nanga tau soifua maloloina po le Pacifica Health Care ia i le fionga i le aloli i le fionga ngaru le mana vai whakaloa na seri ma le la tau fui o nanga lau fonga fifia fa te tele mo tatou tickets o le talonga le blues e ia ina le tau lau le famu mo le au le wadi io ia ale pulu au kilani ia e fa te tele ia o mo wai lava no tati sa fa i mai i runga i ngofu fu ia sa fa i mai le au fa ia o nga fa ia o nga lango fa te tele e lo fionga ngaru le banda be se fo io le pulenga le tatou Pacific Family Health nga tai leo sia wo ya Edwina ta lo fa Edwina fionga Edwina fonoti ya me se fo io tama itai ma li fo ma i lo fong fi tatou felo ila so for le mala so tona o fini ngalo o lo fa wa la vale o nanga ale Pacifica Family Health ele ngata fo ile la to o nanga ile Pacifica Market le masani ona fai na ile vainga fo ile blended pole i Browns Road aso for ile maso to nai ia e fata no oi fo ia avando e fai lo tui so to ma e tala au tui e te mawai na le o nanga le Pacifica Family Health ia me se fo ile la to tuinga tele la vaina fai ia ala fo fai le la to vaccinations office painga fa pe nai ta ua mo le fa faingo fie i nai pe miwa nga tailea o le lanto o nanga i Weymouth na lima Waimahia Avenue Weymouth ia po o le Tasi Toruono Queens Road i nai pe miwa i le lanto ofisa tu ia nisi o vaenga o le nei vaenga o le fiafi fa talo fa mo folo fa tua i le malulu tele pe ona ufia tu uma le tato wa porkalame ka krosa o lo fo ia fa na e mai mo ai lava ile fonotanga fai o le pale mene le nei fiafi e lungo le o nanga le tatou BluTV ke re ka usui foi o le page le pale mene e o malo tatou kono si sa o ai foi ia e lo fatu mo o tatou malolonga a foi mai tatou so ta i Samoa ma le tofava ai moni tatou update a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pacifica e pe yo fiti matonga e na o le Tasi lava le marketi te movia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo i a fee maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso i. Maua fo i le umala mai tonga. E le ngata i lea. Mo ila tau fia le tatou tama o le whai. E te maua uma lava i Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tatou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ya leo le pama. Le ngata fo i lea, maua pusa moa, i so si tu ai ngā sizes. Whapea fo i la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whaalawe ngata fo i leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai mara COVID. E iai fo i le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram.
e lafo ai tupe mo ainga I Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whaia ai tūranga umanei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South-Auckland. Can you be my wife? Ia, joe whawhiro ia tu Samoa lau mai monga le rivanga o le afiafi. Pei foi ona tau whai atu le teimi ua whano ae le I walu le malolonga. Ia, whaiva esero pepe le tātou purukalame whaanga soro te lole neiva ia sole a tātou oso I le awara pupu. Ia, me seo tūlanga o le swinga lai titi. Ia, ele toi nāma le laina pei foi ona whailo atu. Ia, le tūlanga o le whono usua le pāle mene langa e mo mia, lo tau sira fia foi. Ia, maso mātou loa. Ia le toe whaawawina I le tā o le ono I le teimi Samoa. Ai, o le ua ma futama. Pelo I fo I ma le tō Vaai o le sui o le tātou BluTV I Samoa. A wafo I tātou tala oto. Ele nei vaenga fo I o le afiafi. Ia, talofa mukause sela uvala au ia Sandra o le tala vo I le uma sona. Ia, e fa talofa tu. Ia, ele tātou ofisa mamaru lau tō Vaai se ke ngofo ia sa umangi Sandra wa se se mama fo tangata. O mai tātou tino o le nei vaenga o le fiafi. Ia, whatalo whatu, lau tō Asiata, ia pōlau whetalinga fō le vai malai. Ia, o lo manuia lava mea uma ia I le anga le leima le lofo le tua, I le nei fō I le nei fō I vaenga o le kelope, ia I le tātou tofi Samoa nei. Ia, me se fō I o le tu sao toi ia tātou li poti, ia o le nei fō I aso, ia mai le tātou ofisa u tu whaasalau, ia I nei le BluTV Samoa, ia I Samoa nei. Ia, ai o lo manuia mea uma, ia o le tūlanga o le tau. Ia o le fo I tātou nei whisuia inga mali o le tau. Ia o le fo I walu nei yaso. Ia ele ilonga lava o na susulu le la. Ia o lo vaia niso vaenga pi o na masini ai. Ia o tūlanga fo I o lo susu. Ia tono leua. Ia tātou le vai teimi fo I le vai tau susu. Ia maise o le tātou tā pena atu I le piliota fo I le tā ua e le au Vaai tau. Ia o le piliota o whāma matangi, ia ma whaasolo o toi lawa I leisi afo le tausanga, ia e whaafteilanga leo le atua, ia le u tātou toi wheloa, ia I lunga o peau, mangarungaru le tātou. O kalawe masani, ia e tātou li boti whaaptoa, ia I lunga o le tātou show o le tauta iae, ma lo lava, ia le soifua lau tō Asiata. Ia, io e whaaftaia lau tō Vaai, tō sai fo I viereanga leo leli. E se fo I au sikai li e oi. E lau fo I studio I le tele waso. O pe I o le tau moni ai fo I alau tala ia Sandra fo I lele. O le aso a malelaki. O le aso malelaki. O le fo te vai e tunga. O le fo sui mai au sikai li se pe o te vai ali I o te sau fai mai tufunga tata tau fo I e oi. E matango fio le background. O lo tau mate po o se po fele fio anga le o ye le lua ayo lua tau muri le talo mua matulanga faringa sia. Ya le ai la le o le man yo tonu la volo ofisa. Man ya tulanga o le sa fa inga le ya so me se fo yo le a o lo manu me uma o lo manu fo me uma le matou tulangi vai me se foi la o le fa rongo tu le tau o tatou Samoa. Ya fa tailanga le yo le tu. Ya wa e kai me la fo te me fa susu me ye le fonga ele. Ia ai la foto ia ele nai tu po a foi ni laki vai si dinga fai ngofa penga po laki foi ka u ringa ia ia inisio ta update maranga fa alo Ia whaftai Asiata ia o le whainga lava lea ia o le aso lava ia ma nai suinga voi lele. Ia tonu fo ia tau mauaini ma ua fo laki ia ma le fionga ia misa I Samoa nei. Ai o le aso ia o le asa ma ngai toi fo I le whamoe sa whapenao na iai ia le tai o le aso. Whamoe lea le nunu o le alofa ia po le noula ia vatese mo le whapaanga fo I lea ma le tātua o ngā fo I lea ma tāta SS Australia le PTC. Sa whataunuina le whaletau malo o tau mesina. O le whamoe o le nei polo kalame ma le nei sauninga whapto. O le toe whafauina le o le whapaanga le PTC. Ma le vaenga le o le nunu o le alofa. Ia ai maise. Ia o le tūlanga fo I e pei on iai ia le lātou polo kalame lea o le Inclusive TVET program. Ia po le o ngā fo I lea e anga Vaai fo I mai lātou ia awhianga tū maure soifua. E le ngatalna, ia o le lomchinga leo le lātou ripoti,
o se li poti le sa tapena ina le whaapatonga le nonua le lofa ia te se mtanga luengo tinam te mai tai ia me se fo i o le vaenga le a onga le whaamtata se le PTC i tūlanga sa iainga luenga fo i le whaatino ia a le whaaptonga le o le nonua le lofa po o whaaptonga le o lo iai la to fo ia whianga tū mau le soifua e tā ua i o le vaenga le ia ua mawhai ai o na maua wanoa te tusa ia o i lātou e whaapenau na ia whianga tū mau le soifua e pe o i lātou e pō le sila o i lātou e longo noa o i lātou e le mawhai o na savavali ia po i lātou fo i pipili tūlou le whaafonga la tunu e me se fo i lātou ia whianga tū mau nei o lea ua mawhai o na iai le prokalame lea le APTC po le a onga le whamtata se Australia e mawhai o na mawai prokalame ia o nga whaatasi ai mai lātou ia whianga tū mau le soifua ia o se pokalame sabi ia i fo i le matanga luengo tinam ta mai tai e tau ala mai fo i lea i le tātou whainga malo ma le tātou malo ia le pokalame lea whaalauiloa ale malo Australia ua mawhai ai ia o na maua i ava noa nei e ava noa tutusa maanga wa tutusai i lātou ia whianga tū mau le soifua ia o leisi vaenga mo le silafia e fitu fautasi le ua whaapenao na mautino nei ua mae o na tu watu o lātou ingoa o le a whaapenao le tausini o le tuunga fautasi o le teo wila o le tausanga le nei Bluwave lua sefulu ma le lua le whaamoe le masino o Setema o le fitu fo ila le o nisi o fautasi sa e whaalongo iai ma whaafunga ai i le telo tausanga ua tuanai i le tulanga lava i o tulanga fo i o tātou talonga fo i le tai ia e au fiaila ia le avivi mai toa mua o le fautasi lea Don Bosco ia po le kolisi fo ile po la fo ile famtata se sanga to seko e lua la to va ale fa moi ia o le fautasi tamatua ia malisi o le fautasi mai manono o le fautasi tasi mai moteli sala fai ia le tolo tamauli ma le fautasi le o le telefoni o vainu o isi o fautasi le ufa moi la tau sinio ia ile tunga fautasi le masino Setema e afeta la ia le afo ia le tau le stala ia le stala i fautasi mo le fa moi le u mautinoa ia na fa moi fatasi ai e mana tau sa ilinga o se tau sala pu sala le o Samoa le u ia fa moi to fa tau nuina le tau sanga nei tanu mai le lua afes fulu maliva ia o le tulanga tatu talo mua ma fa linga fa to anga le lo fa ma iteme ai ia le matanga luenga fa to anga ma fa nga fa o lea ua maea nisio talomua e pe ona iai sa tapuala ia o ale isa i sifo e a whaatasi ai ia mamangiangi. Mai ese mai lai whaalinga e pe ona masani ai talomua nei e iai fo ilai nisio talo sanga mai nisio o afoi o afioanga e pe ona na ile afioanga leo sa tapuala na ile latu talo sanga tu atu tau latu mtanga luenga o whato anga mwhainga whaiva ina ua whaatino ina latu talomua le whaingo le vai aso e mo mia ile afioanga ni whanua mai le malo ia e mawhai ona whaatino ia lātou whātoanga ia o le tarutorunga o tele whātoanga ia ma tele fo i nisa lau whai whātoanga uanga ia tu i uta le vau ia ai peita ia ua uti i le tūlanga o whanua le ala ua mai le lātou tarusanga fo i le tātou malo e tawala mai le mtanga luenga ia maisal prokalame nei o le ua i selenga ia le ufa pena o le whanga solo nei i tu malo ia po o tātou talomua ina ia whaamatu atu ni whanua le malo le sa tapuala ina ia mawhai ona whaatino ai ia la e wha ia ona ngai mai le i le tūlanga iai le wha le nupi wha le wha nupi wha mana tuare 5 sanga le iupeli vo i le ale nupi wha o le aso mua la iulai le wha whaire sauninga wha apitoa le nupi wha e whaire la tu sa vali wha apitoa o sa vali wha apitoa le nupi wha ia la tau te wha aftai ai tau sanga i 5 mawheo ulia i le tautua mana unanga ia ale fo ia vaenga wha apitunga tupe mulu mnai manuia o Samoa le nupi wha ia ona whaile o le lātou pōsiva, po le lātou pōr. Ia ai ile masina fo i lava lea. Ia o la mawhai o na whaamatu mai ai se vaenga o le vaenga. Ia po le dividends, special dividends. Fo i lea ale nupi wha mo lau whaisau whanga umalava i tonu o le vaenga le whapatunga tupe mulu mnai manuia. Ia mo tangata umalava ia tātou tangata fo ia whaisau whanga. Ia ele i mawhai o na whaamanino mai la fionga ia pauri. Pe fia ia se vaenga o le ua maali lia iai ia le board of directors. Ia po le fun whaatonu fo ia le puranga whaatonu fo ia le tātou nupiwha. Ia maisa le minister. Ia mana lātou pūlenga. Ia le a whaamatu mai. Pau le vaenga
ia le special dividends ia am fai ona fa moni ina ia tatu au faisa fanga uma le ia le fa mo na ile stofi ia lau to fa siata ia ona ia tatu li potina ia o le nei fo ia so lua la to ia mai ile tatu ofisa utu ia i Samoa. Ma no faftai tele lau to fa Vaai faftai tele tatu report ia mai se fo yo nisio vaenga tau o lo tupu so tatu no ia wailanga o le tele la vole taimi. Ia wanga o le porokiki le mele le lifa ia ile to tele. Ia tele fo le to tele la fo i lanto o lo mai mo mai ia na vaenga la fa porokiki o lo faftai fo wa ile taimi fo ile porokiki wa fa ile tele o taimi o tatou fo ile le matatou lo wa nga le live mai o tulanga fa pia ia wa manino no mala mai tulanga o le vaenga o le winga o la tala o le tele lava o mata upu update mai le tele fo i ofisa fa sala lau matulanga ia porokiki lava ai fa tai nisio ta update langa taua ai mana inisio au nanga ile ngi porokiki ia ai pe ole fa le ano ai lava le tele o taimi ia ai taua lava langa o la fe foro la tu sao ma tu tuina ele ngata le malo o se ngatu fa sa maria ngale le pe foi la o nanga le no le lo fa ma la tu foi ma va nga sa etau fa tele wa tasi foi le va nga le nei manu lo ti el fainga malo o le silsila le fainga o benefiti foi o ilanto le ato le malosi o le tino ia ma le mafo po ilanto we ma onga fa pito ai fa tai foi le tato wa ofisa utu e tu sai foi o le muri taia o tu langa i update ma vai ngolo o tupu foi le o nanga le o le si vai nga ta o le tu langa le na e fetalai i va ai ile mo mianga ile fio anga o satu puala o nisi o fanua o le malo ina ia fa lau tele i fato anga mana ia ia te au lo ngolo tara se lau pasengi ioi fa fetai le anga o i tatou te ilo ai o lai ai le nga lulue a fa pe foi lana tau fiofi mau mai inisi o fai nga malo manisi o tausanga e le va pe tau le pua malafo a le winga o la utala a wa a fa pe e shua le fo le karusanga le Asiata Pio sa fai mua ma fai mua foi ia e peitai a fai o le sila fo ia le fai nga malo ai me se fo ile matanga ruenga o fato anga me fai nga faiva ina ia falau tele le atina ai me se o swinga le la ia le to talo mua ai le a urua i selenga ia o te tau vila na sila le falau tele o na ia vanoa ia pe ila fanua walanga kele sa o tele fanua nai i le pitonu fo ile o sanga fili fa solo to na i muri fanua ia mai nai i Asiata Pio na ia fanua fo este tau sel malo ia taua ia tau ele o tangi mai fa be me va tu fa metotino ai tatala atu ina io ifo nga lu o le la tu tua le ta miliona bloketi ia ile ta tausanga ma le tausanga ia o se ale o mai sa pa itali na ia dele ni ava noa mani fanua ia wa orge foi soifuanga inana matua tu mu le telo le fanua o le sikanga ka malesi a inga malesi a ele me okoko ia ia ala mau tutu lava mata fiofi tutu ia ai le o le taimi ia le nei wata tau e fo ona matala ia senga ia nei tūlanga whafta ia tu iniso ta update o mātou ni usila ia pēna tau whai atu fo ile rei aso ia ele lei foro tau usila fia ia o me foro tutupu ia mātou ia ia o te ronei e le ngata ora mātou fia i loa o me oro tutupu ia tātou ese mai le porokiki ia ai tau fo ono tau si la fia fo inisio vaenga o lo tutupu ia mātou nei le vaveao po le tau le lua sa wele fai ilo o ke ile tai au le ora o ke fongi wa mato no fo I mangele Mankri East la tu na ile atu falenga le Penrose ma onehanga o te ile tai o na paule tai mina ngata ila o fa longo ko inga ile o ke le o ke fongi as an emergency sa o tai mo ko viti ma to ina o suile level ile si level o kamara lenga fa fangua ulanga pe tau va veao mai la o ke fongi ai o tilo tunga o la sa le fai ilo ia mo mantou no foi la talata o le mu e ke le mu le tupu mai I po se me o le lua le vaveao tasi o fale whainga ruenga tele I nai Penrose I le tu ile pito le kilo ko so se vai poco ko ka uloa tua le street I nai Nelson Street o nai Penrose le sa ona onehanga
O le te le o le mu I le fa le talo sia o le to mo se update pe nei se so fa le tono mai se so fu o afia. A o le te le o le nei mu. O sa o le fa ilo ya manto ato. Ona o vaenga mo fa le o ngaina. Ia o kama fo I le kasa o ona. Ia la ngona next door ma nei pas mai la tona la tala ia ile pa pe o le pa o pomu. Io au le fale foi le nei mai tau mai I le fafonga anga Samoa. E le singi ka mai fale le o se fale foi le tama foi le pe o le mu ato ai fa popo fa kasi le Frankie ma le famacho. To inga industrial sites foi ngai te le lava. Ia ai o ia foi ma tulanga I tau vaila au kasa o ona ma vaenga fa pena. Le la na po le me o fa le tonu. Le na mu le tai au. Sa o le fa ilo ya ma to a inga ma pitonu o lo tau lalata ne I tapuli fa malama o fale le kasa le au mai le asu matulanga uma ia o me tutupu nei e pe ono fa tu o le fa le ta fa tala noanga e le to e mo se developmental tala le update mai pe ini so I fu o ma wai aru luma ma saul tale pe fale ya manto ni usila oi tasi le o fa fita o li o lo mafia I te mi nei sa fokilan me o le au kalepe ia ma le au fa malo si va lele ma le au fa malo si fa ainga ma tulang le fo ia se dairy o le ma le liquor store ina ia manto fo isa fo kilan ia wala la tu fo ina I central Mount Wellington le fo ina tupu ma ia le fa le le o le tulang fo ile le o le atu nga oi kalepe ia le liquor store ma tulang fa pena ia la usi le fia o le liquor store fa le fo ile fa dauna o le ava malo si la fa tau matulanga fa pena a o le kele la o le au kingi fule faia nga ruenga le na nei New Zealand au kilani mai me se o isi pitono New Zealand kama foi lele ka iva sfulu sukasi sulu ka usanga matua e ofo ioi o kaule faia le kulanga ma ku le wai a o le kele o skonti le wala do faia sfulu su tolu kama foi ke vai pe o mela I sau le movie e sau le ta vale pingi mai fale o roa makiwaka o kongo mall shopping centers te tele alu le la tol ta vale ai sa o le fo lengi le au laiti ia o kama foi ngai o le lua le fa le mo au se ilo ai fo ia le bole matua le leva ana palasi mai o fa pe foi le lo tato mai sa vai ma le feka ngai la ma au manga ko le for kamare ia e umale fia ngau yo tamai titi e matua le sona le olanga antoa wa matua ngaui uma pona I vio lima io ia to inga fenga le na wa tilo e fenga ta ia na ave wa na o mai fai e fenga ta ona mo li ai la to le tu la fono foi le e se longa ke makua ia ka usanga nga ave o fa pui ia mo e convicted tama ia na ave o fa le foi no fonga fa pitoa e to e tauta poe ia o angi me ka poe wa o fa le anga me ko kingo fie se la wa fe a inga ai me se foi ona I fai business o le nisi na vaenga o lo tupu ya manto I sa fo kilani ta pena tu le manto o peleki awa le fitawinga tele male awa yelani e wa ka lo foi va ai te lango ya yelani ole ai ta pena tu se mato au ke loi pauano le au la mato to tu faltasi ai male wori le au pepe io la wori o fu mono o manai male wori ole mau ke vala le taimi ia ono ta longa fa kalapu io ai paula le taimi mau te toyo mai fatasi ai tonu mau te pe uli fatasi ia le anga le faingo fi ma to foi le aule ai la ni le na fa mo ina mo le pele ki la to le na malanga tu ile to sangan tene o le ala e pe le o no fo ai ma no fo le ia ni usila ele fa mo anga nga fa mo mai ai langi pe fa lua e nga pingi mai ai langi ma fai puka le pele ki ia ai e mai ta watu ta penanga ma le to finga ma le tu langa mai le au o le pikinga le ai o le awari ia e o tele ase swinga ai o le tele la o le awari ia le nga fa mo mai ai langi le fela to ya lo atu io e pana inisio alo mata ma fa na fo ia pe o nei nisi na vaenga asa o ma to we ni usila vai malo haftai siata ia ta ua fo ia le vaenga le ia wa ma to ni Samoa ia e ia le ma tu teno fo Samoa ia
Ikinga na tilo fo ile mele tu pu Samoa ia ele umai ia le fia fai te tala le mātou fo ia tunu. Ai mana ia fo ile mai tau mai se le tūlanga lea ile le va ia tu ma le whalongolongo atu fo. Ile alu lungo le foi numero ila tu fo ia o tupulanga telavo. Ia o lo o mantua fai le mo le solinga tu la fo no e pe ona e tau. Ia inei e Samoa e mo ia le maua. O le tate va ai mau te whalongo lo maua pe le na tūlanga to inga solinga tu la fo no ma ila tu lo fatino ina. Ia ai o le mea pitosilio na tau ai nei Samoa. Ia o le ngā lulu e whaatasi fo ile o tātou pūle ngā li ima whai pūle ma le tūla fonu. Le ala pi e tau tātā mā lia i lalo le tūla ngā o mea whaapena. Ia e sa oe, ana whaapeo sa mō le tūla i mai nei whainga. Ia o le mea mautinoa lava le nā, ia o tātou ilo fo ia le tūla ngā māsani o tātou mātua ia ma i lātou fo. Ia i nei sa mō i tūla ngā whaapena. Ia whaaftei tele e lau tō whaasiata. Le ngā o le fo ia ile tulanga fo o alo fo ma ile tulanga fo o lo ia nisi o afo o vaenga lo talano ina le fono le temina nei ia o te iloa pau lava le vaenga le ufa ngā solo ia morsi le fia la tunu ia o te iloa staimi ona te lua te fo ile le fau ina o le tātou fono ia ila fia file nei ia ar te lea o le ua fa ngā solo talia minista ia mai se lava i o tulanga lo ia le tama a inga o le tātou tunu langa le te sila mai mo fo ile tunu ia o yesi na suinga o le tātou polokalame o le o se a o sau fa ina ilalo ia o le o to sau fa ilalo mo uta mana tuaina i memories fo ia o te mi o taonga te mi o taonga a tulanga lua peka ke ngofo mo ta tilo fo le lunga le faia o mana tua le o le mea na saua ia le Sandra ile temi fo ina a mata mai la o ngar kanga kangi o Sandra le ala pe o matua ne le sa ufa matalana pe wa makua fo ma pe o tau tala i titi ai Sandra e ila le taimi o pe o le taimi o preschool primary school e mana tu fo i taimi la te lo pesa e mo fo ile tu fasia e te fa mal fa ya o ia a wa te to tasi mai lunga o le hale me te fia mana o e tau ona e ia pe e matua solo le ia o le tamala la tali o fea ngo ia sento wo o fa solo ia sento tu mai lunga ia sau e tau le vasenga e matua o le hale me te mana o ia tu lo lunga sento ia o wa matua ia e fia fai sau teini tala le sento ia sau teini au le ia ma ole New Zealand ma ai se fala inga Tautai New Zealand ma ai New Zealand ma fele lele ha wa i matata ele ai wa i ese ma fo ngor ka mai gik umang ma he wa no ma ole ina i Los Angeles ma ke mo moe se fala tali malo ia sau lo le lalo ia tu lo mal tala al faya ia o se so ai si ro lunga le lima ra ka ngi o centro o miss ya una tu ai lunga centro fa mai mal tala al faya ia Sandra la le mete mana o ipa matua ku miss mang ku le so ia Sandra ma sene to na fa mai o Sandra na ko ke nga wa makang fa le i Sandra ma miss la mai miss uma tua o te fia ave ma to lua sene to vai ai ma fo ngori le ala u ba kwa nge Sandra vai la ile mele o ia Asiata la ngalo te sau fa ia le fala le foi sa sitting ia le tulanga ia wa te lo fo ia le background ia pe tulanga fa sambo o mana tu la o nga ia te lo malanga ala o nga ia te lo no mai le nei Samoa o le malanga la le e o mai ai matai taua o mulitunu ma solia ano fai lo le tamaiti nei le avo le felo inga pe o masini ia wa e ka mai ki sa fa so ava ia wa e le o tamaiti ia mana tuala e le lo te le tamaiti nei ia matai nei e to lua po ia tauna o ia taua ia e lo o te me fa so lava fa pe lo tala le pe o masani la wa ngai Burkung tu lo lunga tau tu ava ka mo ava mulitun e o le afu bo ave le pua mulitun e o ka le ka fa so soli ele mo ingu mulikung e mo ingu ia soli ano le me butu ia o le fa kalil fa so ava me o popoli ia o ke ia la o inu le ava uman fa manu ia le posto ina mulitun ai ko e angi lunga fa so ava Burkung
Pasi ngau miki ai pasi le pu aso dia apo. Meu le toa. Se te tape na le ola ka ko ai ka yu. Maro Asiata ia te lol fai unga na ta tu update le yaso. Ya mo le tele le ya. Alo fa vitai io. O ke fai atu na manta mai ta por kalame te tau le io ale wo vai tunga. Io wa ise o umila masani ya central le malau mafutanga le wa manta io na le tio ma fitau ma central le malanga le sa wai nei le mai aso tele. Ma fitau i le shopping center o Tara. O te vai tunga io e mai o fa tu rola ia. Aksunga. Ole ma io. Ole ale o vai a kori wa kausa du malu manga vari e ai fa mai. Awala le sintano mai vai. Io. E na o fa fa mai. Ma ia vai. O vai o ia ele vai na io. Ole me sili la le na ona ele o se mai fa fore mai ia mai te ton. Ya ole la u fa ilo senta ole mai tanga mai ia vai. Ya ole ale fa ina le alo fa tu tele ya o ma senta. Laila Asiata, wala le uma tu ai mo tino la vol talala na ia po va ai sene toa. La mo sen toa. Ya ai uiolea. Fa tele fa taita update. Ya me se foi ono le. Tau te kolosia tu tai ile fono usu fo il fa o wina me se fo yo tala talanga fionga minister fa te tele mo ta date fo le nei a so male nei fi e lo fatele tu tanto ofisa ia ai fa ilole to ko fe ma centro ma misa alo fa tu ma le nei fi ya va pena foi Asiata alo fa a se foi ya a o proclame pe ma eta tu fa salon fa business nei. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Ya, tatou bor klabele na le vanga o le fiafi pe ro fa yatu. Ya wa te lo ma telefon tanga le parlement lon to fa wina ile nei fiafi. Ya ole tau foi ya tau te kolosi sa o lo ia ya en fa no tu mai mo le foi lunga le o nanga le tatou BluTV en fa no fa sala lo sa o ia el fon tanga le tatou parlement. Ya awa se malam lam lo tele fa te tele lo to o fiel nei vanga o le fiafi me se wo ma pa nga mai shel tatou proclam. Ya mna tola undanga le namo le fiafi ma tua o le fo ie ma faiona la fiafi le e tadi e fo ile fionga le minister fa to anga ma fainga favor ele nei fiafi pe fa pe sa o tau va ia tu le fa tu nga ila to tadi ya o le tanto ma lo fo le na ma sani ona fio mai lungo le tanto proclame le nei ai ono o vaenga na o le sau fanga mai ono ta pinanga wale tadi tu le fainga malo ia inisio vaenga sa fisiringia manu ia lo fa so le vaenga le fiafi manu foi lo tapoinga au alo Samoa le fa o wina ia o le lanto fonosu masani ia e fa ia le fiafi le fiafi ia mo le to fa o wina manu ia fa so alo fa tele tu mo to seta fa le manu le unanga lo BluTV so i fu me manu ia aftai ma fa malo ile tatou sale lesi mo le taulanga Taupea ia so uma o tatou fono ile tautuina alo fa aftai ia fa tu tele le tua e malio le usi fonga ia mai se lo malosi o wale tautuina o le Maota Samoa au fionga le fonga talai no o mai lea i matau pusa talanga e vai maunga numero tasi. Tasi lea fai pule esele. Le taua o mea e langa ai mai se fo i an sa ili linga. E le iloa po aina na taua e le fai pule wa amata na pa u le seve sal falmai. Ai malo faaftai le. O le faafesili i tulanga o le pa u o le
au onanga inisio vaenga e moli fa mau o nisio vaenga o leva ona na iai le tulanga lea o taunu mai fo ia o leva na iai masalo ele o manino ia le Maota i le taua o nei fo i tulanga pe ona iai au onanga ale soifua maloina le pe ona manino i tulanga o le whaafsili o vai maunga numero tasi o tali atu whapea ua leva ona whaatinoina ma ua paule le vaai o le whalemai so se tangata ngase mai le se fulu tāla i le valu tāla so le alawa e solo i le whaapau ma whaamanuanga ia pe ona iai ia tulanga pe ona iai au nanga. O lesi mea ia awane ingalo le Maota, le tātou Maota mamaru, e meise le whaaponga Samoa. O le vainga o le kamai titi se tulou, se iau atu le sifuru lima tausanga, e vai fua lava. E lei se tongi mo tamaiti amata mai pepe se iau atu i tamaiti e sifuru lima tausanga, kasi nā mea ia mai tawina. E le e vai fua. O le si tūlanga, tangata mātua pensione o le sifuru lima tausanga ngai lunga. Ia e whapena fo'i ia le au mātua. E le aise te tongi moala tou tangata mātua a mata le onu sifuru lima ngai lunga. Ia e mese fo'i la veina o la tou whala au. Kasi le vaenga tāua. O tangata i ei mai tu mau, hai mai ia mai suka ma toto mau lunga. E ave fua fo ela tu fola au. O lea e whamawina le mea ta o free truck supply. O ina lai e mawai av noia. O mea ulevan fai. Mai e taua ia o ia au onak. O tangata e mai suka. Mai toto maulunga, te tulou, ia leua whaafonga le Maota. Ia e whapenale, e leise tutongi o ana whala au. Mai sfoi le ainga o la tau. O tina mai tanga. E leo iai foi tutongi o loo, iai mo tina mai tanga, e anga i atu le whalemai. Tasi la ia vaenga taua. A whaafonga lama silisila mai tau. O le tele i o vaenga o loo tu iai le whaamuamua le tanga luenga. Ia e meise fo i a tūlanga e pio iai le vainga ma lato wala au. Kaloi e le nama le laina i a tūlanga whapenei e tau ona whaaftei ai fo i le tanga luenga. Wa le lava e sa i le taungata, sa i le taungata. Ai a manino lava vaenga. O le vaenga sulu ono tausanga nga i lunga i le on sulu fatausanga. Le vaenga malolosi lale. Ia o isi la vaenga ia o le e fai ele, sa i linga mafufuanga mtanga luenga. Ia po lea fo i seisi wha mama veka. A o, tūlanga nai pe ona o, tali atuai i le wha fesili. A le vai maunga. Esel taua ia mau lea fo iwa tantonu fo iwa manino don filingalo ia mai se fo ilan fa city ia lela wa fa fonga mai sui malu wa vea le langa langa o lau fa city ia wa e silfiai o lo tele lava vaenga po o latou ia nga ia tu falma ia il fa mama vek ia mai se fo tulanga pe ona pa fai ngofi ai tūlanga o lātou wala au. Ai mai se, o le vainga e ali i matamai tai fo mai. Ka o mai lea i le mata upu sala ngā e, ma le fesili e tasi a le pionga ia ai ono la un whausia. Le li fai puleo wa ana a lofi numela tolu, numelua.
Lea sa whaafsili ai tūlanga I pei ona iai ia ngase fo ia tuinatu mo le tāwhia I tono whalemai. Ia sa whaafsili ai fo ia le tama ia I tūlanga I pei ona iai ia tau mawha. Tasi lea manu lai pia le whainga malo. Ina ia tau mwhai ia maua tau mawha. A whalemai inu I tua ngase. O loo iai fo I le whaatautonga ma le whaatatianga. Ia o lua. Le fausia ma le whaalelea o whalemai. Ia mwhausia ai mea umukuka se itulau. Whaapitoa. Ina ia mwhai o na whaatino au aunanga nei. Ia tūlanga pe ona iai tātou ngase. E minei wana o tua sivi ma mototua. O loo wha foi nai a ole nganga na mo le whaatautonga leanga I luma. Ia ina ia mawhai o na o atu I tua. Ia tūlanga pe nei. Ai o loo. Iai lava whaatala noanga. Wa le tele o nisi whalemai inu I tua. Ia ia teimi e mauai te ngase. I tonu o whalemai. E isi teimi a se siatu e pena se tasi a se mai se ituro. Ia po'olele ai fo'i. Wa aia lana wa ainga inu I tua. I nisi o whalemai. O tātou tūmalo. Ia, ole ala fo'i lea o le tau mwhai. Ina ia whaatala noa ma whaata oto tūlanga le lei. Ia walawa ia tātou ngase nei pei o na whaafsilia. A olo o iai lava le fuafuanga mau. Ia mai se whaatautonga o fuafuanga uma. Ina ia mwhai o na o atu iai lea fisoswani. Ia mai se foi o lea au aunanga. Au whionga na ua mai lea tā sanga sat paitea. Tā sanga sat paitea I se tā vale. Ai whaamatala mai ai ia le isolate ai o lon faltua. E le isi a inga o le tā vale. Ma le isolate o lon faltua. E fōlinga mai o nisi o mea o lo o mātawina mātangia I meo COVID nei. E fōi mai le whawhine o tau musul te māloa e mafuta ma le awa. Ai au terton o sia uso. Ia lea I whaftai. O lea ua tau mai I a te au. Le whamaoni. O le whaipule sat paitea. I tūlanga o le tausinga o le ina awane I a fia I se mai. Ia ina ia aua fo ina ia fia ia I se ngase. O le tali atu I le tā vale lau fionga wa umantu ina atu le tā vale ave mai. Ia ai mai se fo I o loo iai malpiki apu I sat paitea a wale au whaingaluenga. Kai ai lisi tā vale ua whaaleanga ina. Ia lea ua toe wha fo I atu lisi tā vale fisoswani lau whaingaluenga. Ai mole teiminei ia ta oto mai. Lea ua iai fufuanga whaata oto I le Vaai. Ia mai se foi le tāua. O le manatu ua e ma Vaai I le anga I luma. E tau lava ne ini ta vale whapito e whiwa e tatu fōma. Ia le ngata foi lea le mamao nisi tu malo. Ia ai le ini au wala o fōma. Ia ai le ngata lea le au whaingaluenga. Tasi ia vaenga. O loo Vaai. Iai le tūlanga o le tātou malo e mai se mtanga luenga. Ia o me tasi wane mtanga luenga I te lea I afsoswani mai whafo. E alai I me neo o awala. Ia te tonu fo I o ia me uma. Tātou pātutua I le tua. Ia awane o tātou pole. Ia lau fionga I li whaipule. Tātou paitea. Ia awane I o pole ia tūlanga. O tūlanga lava e tau ona silafia. E mai se fo I le tātou on seia. Lau whionga I le whaipule o nganga I maunga numero tolu. Pei ona tā ua le whalemai I a vau. Tā iai le fōmai sa tau savali mai sa fotu. I a vau. Mai na ua o I le teimi ua lockdown ma tātou iai tūlanga o puipuinga o vau. Kei nā sa mataina na tau whainutanga luenga I na whaititia. Ia tūlanga o whaongaina. Mai o lea ua
a mata toe whaatanoina ina ia mawhaina toe tausia le lei ia e mai se tūlanga e pe o nei aile ke tātou whalemai lea i le waa ai i ai i le amatanga lava stautalanga i le tala tupe ulu i taimi ula i mai ia tāsia tia esel mana i o le whalemai lea tasi le no fuanga i pe fōlinga tasi le no fuanga le tau ona whausia le lei ma ia le lei atiti ia wā tātou ngase ave mau Asiata i tonu mai ai ia e mai se fo i tūlanga e pio nei peo le tasi o le mea sa whaalia e sui e pe fefe sa ngata e anga i ai o na whapea e ia e tel tonu ai ki Apollo ia le whaipule ia o tel tonu e o umanasu o le tāua i o le whalmai lea tāua i o le whalmai lea ia malie lau whionga ni misase i tuatula no le sui o mga maunga Tautai bole e o noa le ua whafonga pai an Maota me se foi se whafonga Samoa i ni so unoa ngā le whionga ni mista e winga te whale mai nei e le i sa whea se upo alo usui le kulanga le e winga i ke volo ua walau le kua i le sui spongo sa ia la fole upu le kongon pan mene nei a kulanga le so ia le ai o mamalo le atunu a mes fo lim ko mai kai foma o ina ko ia ngofo fa kupur kala le e winga ngofo nga le vai podi na no isa podi urgi ai vai le wale pa fenga ia yor nga yor monga mar nga ngai fo mone nga foi vai kau ia mar fa lalo ai pa malu lua ko ro fo talai e le ai se la fo nga lu su e winga vai nga le winga ile o fo nga le vai podi mar fa lalo alo aftai ia no lo whionga mista aftai sui malu ia whafo i mai se upu ia teo nei wa le nganga lava e tasi le mbea sa momoli mai e nisio le i tumalo pa pea e whaisi tia apoloa tele pea i tua o le mea ui o lea ia leo whamanino e sui o le tia kontoina ia leo se mea mamafa le mea o leisi mea sa e ta ua lau whionga ka whaisi o ngaonga fo i o lau tua inga i le tuai o le whale o le wha matoto o lo iei nei po le Kidney Foundation la tātou ka pea ua malosi le ua tuai ma palpala ia mai se fo i ua whale tonu o ni ngalo lau whionga le fongtalai ma malu le mota o ke topa le tausangan nei o le a mei i aile, o le a mei le wha matoto i lano nofuanga fau. Le nofuanga wa umana fausia ia i tūlanga alo ia wha ona ponei e mai se fo i ua wha teleina masini o le a mawhai ona wha ngā o ia i ngase nei. I le teimi nei, le lua masini o lo i tātou whale tuai. A iwa masini o lo whaanga i al wha mai no toto i tua sivi. O le Vaai le Vaetolo nei se lau ono sulima i ngase ua wha mal toto. E wha ngase i le teime tasi i le aso. E auto Vaai a mata mai lava i le asong fua se i o lava i le asnora i se wa ngā le aso sai misi. O le tau whionga le fongtalai. O le tāua i au. O le au unanga e whaafitai fo i le ripule ma le komiti whaafoe. E mai se le au unanga ali ima tamai i tausi soifua. Ma la tau o insinia. Ta talo fo le sui ina ia tofu fale mai ino i tua ma masini. Na ona o whamanatu o lo iai whaatana noanga i teimi nei. Al mtanga loe ngā waile whaingofie. A ave le masini e ave ma le tausi soifua wa umana o ina le lei. Poto whaapitoa. Ave mal insinia e vaia ia e fai ma meo o tange vai fa pitoa ina ia mafai ona whaongaina. O i lau whionga le fongtalai mal malu sui malu ka ua tele langa ia mai se fo le whaafisili a o le tūlanga la o iai fuafuanga a le tātou whaamatoto. I le teimi nei o lo Vaai wa umana sa ilia ma filfili ka peneta el subcommittee
O ngā lulu e whaatasi ma le komiti whaafoe ma le vaenga lea, le tutino lea whamai. Whamatotolo whaafonga mai le pule. Ina ia mawhai o na ausia le tele o manaonga o lo iai. Leo tau sisila le paketi i le seleni o tu ina iai, e leo si tupe titi. Amata mai lava i le lua o lima, e ia o mai le teimine, ia tau silsila le craft. O fua ina aile, le alu ale, ale tangata ua maua i mai suka nei po mai o lo wha maina toto. E le ai se tau sanga ua alua i lalo. E whanga i lunga ale, le craft lea. Iai leo le manatu mai sa silingia talo i nei, ia le pulenga, ma le komiti whafoi. Ia le nganga, ia o lo o mātou tau mwhai i se awala, ina ia mwhai. E wha se lau iwa su iwa i le 5 se lau. Tangata ua umana sa i lia ma whaisu e suenga ua tauna o mai e whaalatalata na masini. Ai o mo le teimine, e whewhewe o mai. O iu leo lona winga la alwhamtalanga. I Paul Kalambe lo a nga i tua ale amatanga luenga. Ka ua le pen wha Samoa. Sa ili ei la tau mo whautuaina ina ia vave o na o mai mo tonga fitinga nei. Ai o tātou e maua mea fwoi se lo ngai stroke a o mai. Ia ma o ina maua le tinga ina. A le whautuanga, o le whamtalanga. Ka ua tele le mele sau no aile sui mamalu. Le ala whamanino lea inisi wala. E le whaingofia le watu le masini i tua. Ai ei te tulunga o lo o whaatala noa ni tanga luenga. Ia e mai se tūlanga umai whaingofia ai. Ia matau ngofia. Ai mai se fo i le whaanga solonga o fuafuanga uma pei o na tātia mai. O lau fionga le sui malu. O ke topa o le ame i ai le Kidney Foundation. I le lato no whang fau i lunga o le. O ilu no whanga fau i lea sa kafsosani malosi ni tanga luenga e isolate ai nisi o tātou tangata. I le COVID. A lea la ua whawhaingofie ma ua uma o na fausia le lei. O lo o se tema e taunu umai ai insinia whapitoa mai siamani. Wa leva o na e tūna i teimi o mai ai insinia nei. Ina ia whamauturi tātou no whanga lea. Lea la e o manino i Paul Kalame. Ia mai se foi tūlanga pe o na il whatautonga. Ia e taunu mai ia se tema. Ia e te tala alo ia e no whang faulea. Ia o kitopa. Ia pautuanga le tātou mota. Ia e iloa le te le ao. O le mafuanga o nei whamai o meo whamai le pisi. O le ele o tātou ua o i tūlanga le whamai no toto. Ia ona o le tūlanga lea. Le ala lea o le whamausia lava o nisi Paul Kalame le ministao. Tinam te maitai e pei ona a watu ia ta iskulu afe fo i nei tātou i tūmalo. Ina ia mawhai ona whai Paul Kalame. Ia e tā ua tele mo le au talavou. Wa o le au mātua. Ia wa anga ta a au talavou la iti ma amata ma ia onga ma ia tasi na me ia ma ia amata ona na introduce tau mafa tau i tātou walo ma whanau ina ia whaititi am tau ti ale alu ale meo whatunga on rei pe atu seitulau i le tūlanga e pe ona tūlai mai i le tātou pai tau nei ma le whangasolonga. O le soifua maloina ma tūlanga e pe on tūlai mai. O te loa, o leisi, ma tā upu sa langa sa nganga whā. O mea foi whape o sioki ia. O mea foi whai ia tātou, tu iei tātou toto. Ia, mea o tuk sa, ia, o whangu voi nei e. Ia lea e mōli mawatu o lea ua longo mai e le mtanga luenga. Ia o teimi nā sa tu ulhe. E whaamua i ngase ti ngā ina. E ae sa iai lava ia tūlanga o tātou e lea ua taunu mai le sapalai tele. Ia e leo toi aise e whale tonu. Lau whionga le whongwhilai o na o manatu lea. Ia pau ia o mea sa la ngā sui mamalu.
Ia ai mai se tūlanga e pe ona tūla i mai. I le foi mi tanga luenga. Ma li lau whanga me stase i tuatu le. Te maru masat pai tea mo. Haftai le. Tau nanga manginino le whanga me sta. Haftai fo i lewo whanonga watu le a. Tati atu le tausanga. Matu whalimai. La tau vene whio iai. Haftai te. Tanga sa ulanga le simta upule ewa misi lau whionga le. O kalame fo i leo le whauseina o whale o whalimai. No le foi pouca mo le foi tele na Tautai ya lo ten me foi mai po a fe patinai na se rastin la fiong tau no lo fiong mista ai le mo fai ona vai share o lo o menino o lo o nga yoi lava le tato e tenta ina o tato por kalame nei moni au lo fionga le foi pule o lo le foi sat pe te ai tono le fa nga yo ina le a le wa nga i lava msalo le umal tau sanga nei ia wa kelina mautu o tato fale mai ai mai se ia tulanga fa le ia la le vai eseo o tu pesa tu ilalo pe o le 2 miliona tu fatas ia wa menino a ia vai nga tu pe nei pa tau mo fuanga pe ona yai ai whaftai sui mole whaamana tu mai. Lau whionga whongwhilai au te loa o leo o ai atu ua taule ai se lisi o manaonga. Pe ana o whai atu o tele o whai pula li tātou mota. E le ia whea le matanga luenga o i e tau mai ai. E fia o lātou i le au nanga le matanga luenga. Aftai mo tulanga pe ona ai Paul mea ai le fai ua sa tala o te fai lo atu nisio nga luenga ta ua ta langa fo i tato mota ai mai se fo i sa tele na fisilingia ia le oksene ia salo o lau silfia o umana tala lo ia e tato la e fai oi oksene pe utu ai tato oksene me alofa mai New Zealand fatasi mo tato ia ma fai o nau tuina le lua se lau kange oksene i le teimi tasi po laso. Teimi mua sa tau fai e tātou te amaia oksene mai tutuila ia hai ai le waa whaapitoa tātou ia mole au mainga i le teimi nei ia na on fai lo atu ia tūlanga i pe o nei ai le ngate i leo le tātou CD scanner vea ia le nei amano te mole el whaafitai le fionga il minstao o le ACC, ia po pisinisi mala manuia, wa o lātou nei, e mai se mtanga luenga, whaafonga mai, ia e le tu ua ilalo, le anga o tau lea sa whaatu peina, ia le tātou CD scanner. Le teimi nei, ia ua whaonga ina ma ua iai ngase, ua mawhai o na whaatino ina, iai lea au onang. Ia mai se foi ua amata na whaititi ai, Kato ngase fo i sa tu e ave New Zealand mo le masini lea. Ia lea ua mo le mawatu, i le lea fiafi, i le whaafonga al kato mota, ua mawhai ona, ua umona whaapi ina, ia ma ua whaonga ina. O le masina fau pea, le whaatali ai ia le insinia whaapitoa, i taunu mai Filipaina, mo a onga al tātou tangata mo lea lava masini. Ia wasa o mai leisi insinia momua, ia na al whaapiina ma le tau mwhai Paul Kalambe, ia le tātou masini. Ia lea la ua mol mawatu, ia ua manino ma lelei, ia tūlanga i pe o nei ai a tātou fufuanga le moli ele ngang whaafitai. Lau whionga le whongwhai. Au te lei no foi lalo, ma wha umalo ua fiasi. E le mawhai o na whangalo inga le tāpua inga so i tūmalo. So i tūmalo e uina mamao i salawhai. Ai ola tau filfilinga tāu tau whaia, o au tel tonu. E esere moni o tau filfilinga. Filifili o stangata whatau waa, e iai walas. E sau i le Maota o Samoa. Ina ia langona le tau whama le whautanga le tūmalo. Whaftai tele, lau tau pule lea. Au tel tonu, o lo manuia le tau tāpua inga o lo tau nofo talo,
au whaingalunga pa ia le atua mata mai le toina ia e mai se foi fai au le whawhengainga tau le langi al tātou tu malo e pikopo ia ma sunga i fai au ale assembly o le worship center tau simtanga luenga katoliko le fionga ia patele ma ki akono malo whaftai talo malo mo tau sanga malo sintino le tau sui ono tau talo malo si leo ono tau talo malo si foi le mafofau ono tau talo tapo inga si o tu malo aingo mavenga pal fa sa taua mo le lunga gai tinane le fio lo apit fanua mo fanglilo do le foa le mopu ia mai se foi tanga lo le lu to lu tutum faitau au mua man no ma le tato lu o fangsa awal pole mai o manuia a fai e tau te le fa fonga le leo le tau sui ia masalo e tau te sa iri mai o lea lava e puna wa i mga lue le tato se leni o lea wa tau li maina wa i tonu le tato tu stupe le tato lua se la wafe awa tau te pole o fea lava le taimi o isi tu malo wa umana whaonga wa umana whaonga i ni mea lea o ngā se i tu lau a o tato i tu malo o lo tau fio fi mamau le tau tofi i ele taimi tau te whilo ia le la a pasia fo le tala tupe ia ua toe aluatu mo le isi vaenga esel manai o le meo le tangata e on sa le ala lea la utu malo e pele i le nganga ia le o tau whaafonga mai e le o ni tala vane ai le malosi o le launga o le tau sui ona o le tau tapo inga lau tau pule lea o le tau whaamanuianga si le fia le atua o lau talo ia lofa le atua ia whaatumu le utu mai le langi a wale au whaingarenga o lo whaamtia nyangi i le tātou nuu ma le tu malo ia awa Samoa maua le tō whai ainga ai mai se fo i pautanga i whalupolo leisi mea ua ngalo i a te au e wha mai se atu o maua na langia le tātou nu whanuali i mawhaupapa i le wala aua le tua i nai te maa ia au te wha mai se atu i ainga tō lua malo ma whanau ia e mai se lava le tātou nu ia pau al finangalo le tua e le aise tasi e tau masina ma le finangalo le tātou matai le langi e pule lava le tua umanan whaata oto le alafua mo oe ma ia e mai se o si le fia le tua me uma lau whionga le whongwhai ona o toi o ane ala valea i sia umtangaluenga tātou umtangaluenga o le tātou launga na o manatu ma finangalo o le tātou umtangaluenga lea ua fola i luma ia e mai se le tāpua inga si o tamama tua ia te apeatu o lana tāpua inga a vea ma sui min starango lango ia e mai se le tau muli muli i so se mea e iai matangaluenga pea o atu isla fai ono fautua sa vai i maupolu ia o tau lava e tua iai ia le matangaluenga e ona ufai atu i tātou fono o mawai e tā ua lau silasila toa i mea au ngā mo le matangaluenga ae awane au mai ni li poti le au ngā ia le Maota whafteitele e nai tū o le tātou Maota pionga e sui teitai pai pule mamalu ngai le tātou malo whaftai malau tautu alalo la ngona i tino la ngona le mafufau la ngona le loto ma le fatu le tu alalo wa fo ini tātou finaunga ona o tūlanga i le tau mwhai i melelei e le ai a se mea fina waile nai tū ai mai se fo le mātou tūla i atu o le mea lawa i tasi tau te i ulawa i se le lei o Samoa malo le tofa malo le whautanga whaftai lus fono ia mai se fo i a tūlanga i pe o nei ai a te le ino fo i lalo i moli atu o lo whaanga pionga le teitai o le tua ngai pionga tuila epa mai se fo i whailau tusi a lale pule ia malo le lo wawa i atu le i lualua le lei lawa e le whaina o le suavai ia awa te lua pole ka orto mai ana lua le to e vea lava le mata upul famsilonga manua te i walua vave to ia e mai lau whionga le whongwhai
ia manuia Samoa. Manuia le tapo ingal Maota. Ia manuia sio tu malo ai mai sen tanga rena. So I fua mai manuia. Ua malo whaftai sa unoa lau whiunga mistao so fu malo roina. E rofo lewa whafonga ma le toa al pa i al Maota me se fo whafonga mai le tunu. Ia lo tau tua me se lava lo tu mtanga luenga. Ia ona tau tele lo tu mtanga luenga. O le so fu malo roina le tunu. Ele ia fa malo whaftai. Le fo wa e talia fo inisio ia whautuanga al Maota me se lava le whalea tile mtanga luenga. Ia malo whaftai fo le tali whaaloalo. Ia me se fo wha malama maino nisi fo ia tau salanga al Maota. Ia lewa ia fo fuanga al mtanga luenga mo le anga iluma. Me le ia whaftai lau whionga. Me se fo mtanga luenga ia mo le ngā luenga fita. Ia me se lava le vai taimi tatu whawhengai man whamai. Ia malo ngā lulue whaftai lon sai. Whaftai tau tua tunu. Ia malo lava. Se lava le tua I ngā luenga le lei. Ia fo ele fo fu lava lo to fa maoni to to ino le tunu me le malo aftai ia wa o malta to fa solonga ile min sta ia ole foi le ole tam isinisi mala manuia ma valele ma lepa ia la vanole o lo fionga ia langa fai mai malanga to ngalo atu ia lau whionga loa vanol nei, e whaalor. Ia wau tula ia tu mule ava mal whaalor lo I lau whionga ne kongo whitelai. I ne fwoi vaenga le aso. Te lo fwoi ua lewa on tātou whaau ngase. Te vai aso e me si fwoi nei aso. Awa fwoi tūlanga le. Kontanga par mene o lo tato patasi ai. Pafilo ai tua I lau whionga le whongaftalai. E me se fo nei tu. Io atu le whionga le sui par mia. Maru ka peneta. Ia whapena fo nai tu. A whionga I di whaipule. A fo I whionga I taitai o le vaenga whao whai. O io sui taitai o vaenga whao whai. Al hei chapipi. Ia elenga te idea, wha pewho li tapo inga Samoa o loo. Pai ona whaalongo mai nei aso. Te tonu o uman pai lango nei aso I talainga ma. Tau noanga fo I whionga I minsta o umana mai atu. Ia ole ale tu yo I esi whamtalanga la o whionga. Ona ole uti o le taimi. Ole a tamu whai atu I loa ia le nei matanga duenga. Ia po nei fo I sekta. Ia awa fo ia le hontanga tatou. Pale mene. O whionga le whongaftalai. Ia, o tele I iair tele o teimina. Patino ai I launga fo ia whionga I ri whaipule. Ai sa o whalonglongo mai lava ia I lau whionga. Ia le fo I sa wha mau mai lava. Ia matau mwhai mai na ia mawhai ona mauani tali le lei. Awa fo I wha fesili. Awa fo I tu alalo. Awa fo I whautuanga. Ia me se fo I whai tionga. O tūlanga umalawa. Ina ia mwhai ona mau I se mana manga. Kono me tā upor ne me tanga nuinga. Mor si la fia le tātou Maota e me se mamalo se o tātou atunu. O le nei vaenga o le tātou whinga malolo iei nei. Ia o lo iei ia matanga nuinga iwa. I lalo le vainga le minsta. O tō fia fo I na ia Vaia ia matanga runga nei. O lo iei Samoa Airways, Port Partners Airlines, I vai te misa iai. O lo iei ia matanga runga whanua mai le ele Samoa, Port Salasi. O lo iei matanga runga tau I mo whalawlawe whawhusei, ia po le ACC. O lo iei fo matanga runga whalapotonga whale Samoa, Port Samoa Housing Corporation. O lo iei whanu tanga ruenga casino, tāronga tupe ese, o le Gambling Control Authority. Ai meise me tanga ruenga pisinisia la manuia maleipa, ia po le MCO. Papena fo I whalapotonga na malo, o le MPE.
Lenga te leo pulenga o fale taalo ma malai taalo. Ko sa safa. Iolo ye fuile ofisa o ati na e pisinisi la haiti. Lau fionga le fonga fitalai. Iwi na iwa matanga luenga I lalo le. Ava inga le minsta ineva itaimi. Ana le tolu lava matanga luenga sa fea tele o fasidi. E me se foi tu alalo e me se foi faitionga. Ile tu langa o le tatu tala tupe inei fiafi. O sa fea Samoa Airways, sa fea le salasi, sa fea foi manemsio. Lau fionga le fonga fitalai. O le amu atu se whamatalanga I le tūlanga o ele o le malo po le Samoa Land Corporation. Ta iei lātou sa a mai foi ni tua lalo a me se foi ni tāro sanga ma ni whawhesili. Ia o le Samoa iei ia le sui o salenga tasi. I le whanua lisi mo le Kalesia Assembly of God sa la ngai le sui o salenga tasi sa le longa. Taupea ua toe o atu sala si ma toe mai whanua. Ona ua le lopo le ale mea ua o tupu. A whama manga le matanga luenga. Mo sila fia le. Pionga le li whaipule ia po le mista lango foi o salenga tasi. O le nei whanua sa tu inatu Malaysia tu sala si. I le AOG I sa le longa. E whai ei le lato e Kalesia po le Assembly. I le tausanga lua fes matwalu. O le whanua tu sa pe fitu mala wha eka lona te le. O wha nei tausanga ia ono nofo whalapatonga o ele o Samoa. Ea ma taitu e whaonga ina. Ai pe tai. E le se mea o whaonga ina iai o le sa toe wala aulo iai le mtanga nuenga ele. Ina ia o mai se I whainia ienga. Koe e whaonga whanua pele ai. O le la sa toe Vaai e se mai ele whaeka. Ia ona tuula ia o le si tolu eka. E ngā lulu ai ia le Kalesia. E pe tai. I le asas 5 November, luas fulu lua tasi. O toi o mai ele Kalesia ele tanga luenga ele po salasi. E toi whafo I mai whanua. O le mana o mia. Ia o le la fia whailoa toi le fionga le li whaipule. Ia le ai o fina ngalo lava le Kalesia. Wa lai ona toi a mai le whanua. Ia le la o toi tatia mai nei I pulenga o ele. Ia mo le toi sauni atu. Pea whapeo iei nisi o lo mana o mia. Ai a whapea foi mana o le Kalesia e toe watu lama whaonga. Ia ele ai ase mea o iei. Tūlanga lea. O lo tu a wanoa atu pea. Ona tūlanga. Ia o le whaonga ina. O le tausanga na sui o ana lofi no metasi. Tausanga ina pe mwhai se 5 eka e lisi ina le tūmalo. Ia ua foi le whale leia. Ia me se foi le official le tūmalo mo ana poloketi. Ia o le tūlanga lea. O tausanga na whaipule. Mo se 5 eka ina ia lisi ina le tūmalo. Lo fionga le fonga fitalai. O whanua malo I tua Maota o Palea siu. E lua se lau 5 eka lon te le. E le isa inia se lisi ma le fioanga o Palea siu. Ma e lei funi tangata teito tasi sao foina. Iai pe sa inia foi ni ala tau lisi. O lo ngā lulua I lava matai manisi o ainga o le fioanga o Palea siu. Ai mai se pito nuu. O lo tua Maota I tonu o le vaenga ele lea. O lea la te talo atua I le fioanga ina ia whao o mai se tusi taro sanga. Pea whapea o mana o mia se vai ina o nei eka. O le whawhita uli o lo iai. O lo whea ngai matsalasi. O le whaalavilave ina le I la tau. O lo alala I alala whanga nei. Pea o atu le au whinga nuenga o le a fuafuaina ma
Ua whanua la o whionga whonga whatalai. Na ia whaatino ai la ia tūlanga ia. O lo white na i fo i la whioanga. Ona e maunisi. Te Taupea ona ngā lulue. Na o pito nu o lo o tua maota tonu i vaenga lea la o whionga whonga whatalai. E le tūlanga le tārusanga a na lofi numera tolu. E le ini whanua tua maota o no whaali. E whaatino ai polo keti o le tū mālo. Lau a whionga le whonga whetalai. O whanua na mālo i ka sala. Ua vaiva ina malisi atu i ali in whaipule o whastou. O nisi o whanua lisi o na mālo i leitu e le land board po le pule ina le natural resources environment. O se vaenga telefo i o whanua i ka sala. E tua maota manofo ali. O le whanua, o lo lisi ina i la whionga ia sala whatapi nati. O ele i taunu maalala e peo na taua, e le aima se vaenga o avanoa, o lo lisi ina i le mamalu o le tunu mo ati nai. O le talusanga o le ata tasi. Talusanga ina le lalo nea. Se fulu pe lua se fulu eka mo whaatino ina o polo keti e le itu malo. Ta ua ia o le tūlanga lea. O na e tasi nei e lalafanga po nei tu malo. Ia. E le ai teli ni e le olo o mwhai o na ngā lulu ai la tau. O le lau ta tia mai le. Pionga le li pule ma le. Au whainga luengan salasi. Se tanga i fua e le tūlanga lea. Pe maua se panua whapea ina e mwhai o na ngā lulu e ai. Ia whale ata tasi. Ia olo uso mai maunga numero tasi. Tausanga ina toi whamatu mai o ele tu malo Saile Weste. Ia o te taritonu le 5 tausanga lea sa maanga la lua ai ma tionga ele i whaipule. Lua afe se fuluono le lua afe lua tasi. Uma le lei o tausanga le fionga ele whaipule. Ile tūlanga lea. Na ia whamatu watu ele nei. Ia e maise. Ta mana o fo ia watu. Ai whatau watu se ta i walu afe. E pe ono afe ea. Ta o nofo nawa i taimi mau. I tilo ilo uso whaipule. E oso le alofa i ei. O lea mea wa alai on tuai ona whaatino. Ele me tanga luenga le tarusanga lea. O lea lau o sau o tau whai atui. Ia o lea hau te alofa lava. Ia ila o whionga whonga whitalai. Ai peitai. Fufuanga whainga malo. O umona whatatia. Ina ia vai ina nei whanua. E avatu i komitia nu. O loo whaatino ina lea wha moe. O loo ieri komitia whangali. O loo ieri komitia o whanua le tongo. O loo ieri fo de komitia o whanua anu umane. Al whalablave. Ma vai lele. A sui le komiti. Sui foi la tau whainga. E umalona sui le komiti o ele. O mai le komiti o ele i. E ese foi la tau whinau. E ese foi la tau whainga. O umaona tufa e lesi komiti. Toi o mai lesi komiti. O i kufa whangua e kasi. Ia toi o mai lesi komiti. O i kufa whangua e kasi. O matua leilo o salasi. Whaavasenga. O le ali tūlanga i tauon whaatino ai nei fuafuanga ma tūlanga whapea. Lau whionga i le li whaipule. I te tauona unga le nofo inga nei. O yeisi ta kalusha. O le meta upule lau whionga. Ina ia mawhai e ona whaamalia ina vai lele. Whaamalia ina le tongo. Whaamalia ina whangali. Ona lo iei fo ila tau lo a mai lava le pule. Whaasao. I te tono whanua nei. A o uma ona whaatino i eile. Le pule le salasi ma vai. Le fo ua toi a watu isi whanua i tu atu. O ro tau whai e vai ina. Ina ia tau ma whai lava e whaamalia ina. Ia le tu malo. Ia amu ia o tau. O lo iei o tua whanua. E tau te awhiwhi o iei. Au mātou i whale ata. Ia,
o lo tau mawhai lava lau fionga le li whaipule. O lea tātia mai e fio mai, wa te tau on tātou tan noa pea. Ina ia mawhai ona maua se i unga le lei. Iu iei le nei whawhita audi. O te tetong, i te tau loa ona iei se komite o whanua nuu nei. Ona wha maulea ia o nei ia inga. Ia awa ini i toi mwhaini toi o mai resi vaenga, toi sui le mea o uma ona whaatino e isi komite o whanua. Ia na o se tua lalo i lau fionga i li whaipule. Awa, o ni tua tele atua le alofa i lau fionga. Ona o lea o toi roatu fo i resi no fo inga. O nei lava e te whinau mai i ele nei. Lau fionga le fonga fitalai. Ona ua o maila ia mtanga luenga le pisinisi ala manuia malaipa. O le au amatatu le tau o loa lau fionga. Ia, le fo isa pinau mai fo i le sui o vai maunga tasi. Ia me se fo isa nganga lua. I le tūlanga lau fionga le fonga fitalai. O le mata upunu na ngā mai e uso whaipule. Ia, e winga i le tau o loa ma price control. E le po se sila fia. I le tūlanga o le fesuisu ia i o le tau o loa awina mai fafu. Ma le fianga o le tau o loa e whaatau wai Samoa nei. Taimi ima fo i e sui e le tau o loa mai fafu. O le landing cost. E iei fo i lana fianga. I le tau whaatau atu o loa. Ma e le o iei se malo si anga e tau fia ai e sui e inga. I le tau o loa pe a tau nuu mai nei po import lau fionga. Ia o tātou whaalonga so o nei tūlanga. Ai ao na o papupula fo i a tau a fionga. I le tūlanga o le mea o lo iei nei Samoa. Ma mea o lo o mai ei tātou o loa. Peo na sila fia. A sau le vaa mai New Zealand po Australia. O le toi se vaa sau mai Australia. O le ua aluifo tu ua lato o loa isi malo o le Pasifika. O na watu la yo isi vaa au mai. Por sila fia le vaa le sau mai New Zealand. Afa pe sau e se lau container. A e or teimia toi fo i ele vaa. Pe na o se lima le ono container in whaion toi afi. A o le lesi la ivas 40%